Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ala leswaku Benny Mayengani the President va herisa nyimpi leyi nga kona exikarhi ka vona na Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku ku na nyimpi ya tinghoma exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President. Se Benny Mayengani the President va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tsala leswi landzelaka. Tanihi leswi a nga yimisa mavoko miri ni n'wi tshika na a ni hleketa ku n'wi wisisa. Se marito lamawani Benny Mayengani the President a va tivisa leswaku va lava ku wisisa xiyimbeleri Mr Post loko swi fika eka tlhelo ra beef. Tanihiloko eka lembe leri nga hundza Benny Mayengani the President va humese risimu ra Mahlasela va kombisa leswaku u yimise na mavoko n'wana wa vanhu kasi a yi heli nyimpi ya kona na. Se hi fiki hi vona valandzeri kumbexani vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President very meno a va pfumeli leswaku nyimpi yi hela laha hi nga fika hi vona Masala TK a ku va mhani va ku hayi. Se hi ndlela leyiwani u le ku alaneni naswona leswaku Benny Mayengani the President va yima beef leyi nga kona exikarhi ka vona na Mr Post. Rito Maluleke yena a tsala leswaku hayi a nga tshikiwi a vambiwe. Se marito lamawani kombisa leswaku nyimpi a yi emahlweni kasi ntshunxeko makambe ku ro hetelela President. Miyelani Mabasa yena ku at least one more time President then hi ta va hi hetini hi yena. Ntwanano Ngoveni a ku ya Mayengani a yi heli. Se kahle vanhu vo tala va kombisa leswaku nyimpi leyiwani yi nga heli a yi emahlweni leswi hi nga vulaka handle ka ku tipfinyinga leswaku vanhu lava va vulaka leswiwani i vaseketeri va xiyimbeleri Benny Mayengani the President hi vona va nga ku hlohloteleni leswaku nyimpi leyiwani yi ya emahlweni yi nga heli exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President. Kasi ku hundza kwalano hi fiki hi vona Gagash a hi kombisa yindlu ya yena leyi a nga ku yi akeni ya swithedzi. Hi ta tsundzuka leswaku u le ku akeni ka yindlu ya ku gadana nkandziyiso wa kona hi lowuwa. A byi kota njhani tibazabaza didi mali yi nga ri ki kona munhu wa ha teka mali a nyika va DJ maphorisa a teka mali ni nyika va DJ maphorisa tshika ku tanta inana za xixi ya la ku hela yindlu la hi ta ze ya khandziya le hansi khale ngo sala ku hela la ku vona la ku vona ni emza la ku vona yini la ku vona mati ala ku tlilina swimming pool la i ta kota ku khida i ta khida na ya ala ku hela na yindlu la munhu wa ha teka mali ya nyika tinhlambi hi ta hela loko u femanga leri yi nga ri ku khandziyeni laha munhu wa ha teka mali a yi kona mali sweswi mali hi ku laveka mali ya serious a hi swipenapenani byela hi swipenapena ku laveka mali ya serious thandzeka ntsena laha it's not anything less than 200,000 hambani ya kwini a ni ndla yini mara ku nyanyuka u vona loko va ku munhu wa nyanyuka ku nyanyuka fanele no ti akela xiyindlo xa mina lexitsongo leswi swa ni ta ni kha ni tlela la so heyi manyunyu ya xitsotso ku nga manyunyu ya xitsotso ni ta wundla hi mugabagaba walowa i nga ku hola ku chela ku lava ku tlela vanhu va 20 loko ya khandziya la ni ta va ni wu twini se ku lava ku tlilina swimming pool kasi mifemini yi nga yi tala so why nga vulangi hi 5 pfulele mati before mi fika yi thyakini ni sweswi wa ta i fanele ndla yini emavhini loko i tlilina ta le resort i jampa siku leri rin'wanyana ra kona loko i na nini i fanele i tata tlilina leyi a na ha lavi yi tlhela ndzhaku yi va yi ri na mikuxukuxu na sweswi swa ku se swi birima kuma swi birimini so i fanele loko le mi tlilina masiku nawa a resort kanharhu mi tlilina kanharhu okay masiku lama man'wana va ku mi ri off
mi ta mention leyi a na ha lavi swi tshama ka yi thakathaka se nga ku hi le timbutini la so mi ta inana laha ti ta vuya hi le ka Footersburg mali ya hlupha swilo swa ngo mali problem a teka mali munhu a nyika va DJ maphorisa a tshava ku teka mali liya ta ti hetsela xiyindlwana la loko ya khandziya laha kutani ta va se ni na hala ndzhaku karhi ku hisa sweswi va ngo munhu i xavisa mikulungwana i ta va se mikulungwana ku ri busy hi bava ta vuya mi ni rhandza leswinene that's why yi kuma ku I take my time a ni lavi swilo swa ti-chance swa ku hi kuma a ni mi ni tiva ngo swilo swa kahle phembe swilo swa kahle na swi tiva loko kala mali swilo swa nice na swi tiva ni nge ni byeli swilo swa kahle ni swi tiva kahle ngopfu swi khonanyana swin'wana u swi vona ku laha swi na vumenemene swin'wana swi ta famba swi hi tumbelela va aya kwala hambi mara i na laki n'wansati leyo u ya kuma n'wanuna se a sungule tiyindlu i ta va na chance ya ku kombetela ku ri laha ni ta lava hi aka so a ni akeriwi yindlu n'wansati a ni ndlela ku loko se swi nga ha fambi kahle ni ku gede yi liya huma nga ta ku ni chele 500 no muti ku aka n'wanuna n'wansati i fanele a kombetela swilendzini a kombetela ta xava mali yi pula ni na n'wansati wa ku fakafaka tisemente n'wansati a nga fananga fakafaka tisemente la loko wa huma i fanele a huma loko ku ri ku yi chaya loko a ni ku huma i fanele a huma hi tiplate na mali yi pula hayi ku a huma ku hi le ka mina hi le ka yehe mara i lo tekiwa se ku fanele ku va ku ri mina ni tiyimayimaku la hi ta kombetela tikhona letiya ku laniwa ni ta lava hi faka ti-couches letiya ta matimba laha hi ta faka yini hi ta faka mali hi xava mali pula a wu n'wanuna wa ku xava mali pula loko u vuya i xavile n'wansati mapani hi ta ku kwatela ngo n'wansati swilo swa vavasati swi sweswo Okay, ni nge le xigodeni namuntlha mi fike kona xigodeni xa mampela